Tona ya maphelo ngaka Phaahla o re gona le palo ya godimo ya diphetetšo tša COVID-19 mo magareng ga tšona diprovense tše tharo di begago karolo ya diphetetšo tše 37 tša diperesente. Province ya Gauteng e begile diperesente tše 53 ya diphetetšo tše diswa. Ya latela ke KwaZulu-Natal ka diperesente tše 23, mola province ya Western Cape e begile ka diperesente tše 16. Phaahla o re ntle le diphetetšo tšeo go sana le tlhobaelo ya geba naga e setše le lephotong la bohlano la diphetetšo tša COVID-19 go ba bjang. Amongst those who have been commenting on this, it's Professor Salim Abdul Karim, the previous chair of the Ministerial Advisory Committee, who issues a weekly email report in terms of his observation. And in this week, Tuesday, in his analysis, he argues that from a technical definition of more than 5 cases on a daily basis per 100,000 of population, with that as a criteria, he believes that we have entered the 5th wave. Phaahla o re lephoto le leswa le tla ka morago ga sebopego se seswa sa leuba la COVID-19. Le ge go le bjalo a go sebopego se seswa sa leuba la COVID-19 seo se begilwego ka nageng. At this stage, we have not been alerted to a definite new variant except changes in the Omicron, which is now just the subvariant of the Omicron. So our scientists have been saying to us that a new wave will be driven by a new variant, which will be more transmissible and which will escape immunity. Professor Mosa Moshabela go tšwa University ya KwaZulu-Natal o re dingangisano ka ga lephoto la bohlano la COVID-19 ke gore badudi ba se ka mologantšhe melao ya COVID-19 kudu ka ge lenaneo la taolo ya masetlapelo le fedišitšwe. Le ge go le bjalo Tona ya maphelo o re leuba la COVID-19 le tšwela pele go tsoša hlogo ka mononageng. O eleditše gape go bao ba sego ba entelwa kgahlano le leuba la COVID-19 go dira bjalo.